namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm an update about manager plan, of course. Lake Cape Town, and I talk say Lake Cape Town. Lying Africa, of course, the 8th. So the first question ku yi nga yi kha yi tshama kwini hi ku vona ka mina loko ni kha ni langutise ni swi komba na ku yi nga yi kha yi tshama na either one of these people here lava nga la ka this image hi swi komba na ku hi vanhu lava nga yi amukela hi ku ni vona kha yi endla live na vona nyana so swi komba na ku yi amukele hi wun'we ka valavo vanharhu la as you can see a yi tleli movheni ni se va yi ponisile hopefully hi vona if hi vona sorry guys mara i vanhu lava ni va vona ku va kha famba na manager plan so far mayikumana na mhaka leyi yeah David asungule Benin president by the way Benin president of course poster ya yena yi kona le Cape Town as you can see ni vona manager plan yi yimekiswana I'm not sure if ku vekeriwe manager plan or ku vekeriwe un'wana munhu ku didn't ni yi vone yeah ri kona movie at the back I'm not sure what's happening mara as you can see yalo so nga vula ku i mhaka ka swinene no va hi tlhela ni vula ni ku a hi voteleni ADP guys side ra gena malamulela swi vona ku swa mati swi le ku tsandzeni swin'wana a xi hundla na mo cheka na ka vangu lava tivi yi ngheni na show ya kona I think ta vekela screenshot mi ya ma yi cheka mi vona ku swilo swi fambisa ku yini swa mati swi le ku onhakeni swinene okay so the update of course about manager plan Lake Cape Town ku yi xave wheelchair a hi sunguleni hi laka proof of payment first leswin'wana ta va hi kha hetela hi swona of course hopefully hi le ka high quality on yisa henhla yi ka the full stack swi vona as you can see manager plan laha yi ri karhi yi sign this receipt here ni twi na ku swi nge vona kahle a yi nga zomangi a yi nga tshinetanga a yi tshinteni camera alright yeah it's alright a yi kha yi hi kombisa ti-details kwalano yi tlhela yi hi kombisa na vito ra yona na the price as you can see price hi leyi original ku ri 4.1 mara va fika va yi discountela yi veka 3.8 ni sure ku mi yi vona hi leyi 3.8 as you can see 3.8 manager plan yi fika yi spenda 3.8 ta ba screenshot la yeah 3.8 as you can see kwalano and then ho yi kombisa na part ya wheelchair of course mi kota ku yi vona by the way paid yi hakerini khadi ra yena as you can see la about details a ri karhi a hakela swilo leswi nga na vumbhoni swilo swi laveka ku vhele considering the fact ku mali yi cheliwa ka akhawunti ya yena lava donataku i xavini leswi ya proof yaleyi mi voneni and then se hi hindza la sena slip lexi a nga hakela hi xona swi komba ku 3.8 ni sure ku ma swi vona kwalano 3.8 na swi ta screenshot for those who cannot see it and then se hi ya mahlweni va nyika va ndla yina a hand over as requested by manager plan yo yi nga requesta ku va nyika ta wheelchair That's a pleasure. So this is how you hand over. Right. Look at the cameras. Thank you so much. Thank you so much. So nga vula tani ku yi tirheni manager plan wheelchair yaleyo a hi tangi swo analyze ka leyi video a hi wisiseni manager plan guys a hi wisiseni hey swi kona ni ta swi analyze mara a hi wisiseni manager plan i mhaka kahle ngopfu leswi yi nga swi endla yo hi leswo so ko xitori xa chela of course lava ku va hi voxe va xava va nga arrange na manager plan va xava hi voxe loko yi vuya Johannesburg or lava la ku nyikela ti-crutches physically they can do it swin'wana leswi n'wi vona ku swi mi tirhela you can do it ku initiative leyi ya mahlweni leswo